chibai ule wen hi April ni som paruk sang ni le som ni pahni inrin ni nia PDF 10 drone manga boman thlak thu hian in bulhan tan taila khian u township military council polte ni chung bai ni in military council polte le piuso thi pol mi somthum ayatlem lawan thia PDF mi pahnian thibok sagan region khian u township firfiak sipai te in kulna hmun te chu tual chung ve hum tu polten April ni som pali le ni som panga khanan beya military council polte le piuso thi pol mi somthum ayatlem lawan thia PDF mi pahnian thibok thu khian u township source satanga hria tani April ni som pali khan firfiak sipai te in kulna khian u police station te yuatit kong khuwa te pin thang khuwa le madang hla khuwa te chu Peacock Army khian u polte le khian u support organization KSO tang kopten drone in boman thlaka chumi nu chuan an ka boka sundar som pahnia tanga tanin zandar sari thlengan in kapa pin thang khuwa in kul piuso thi pol omkhom na mun taka tapuaka mi parukan thi ani chumi nu chuan khian u mioma police station po Royal Tiger Gorilla Force 10 drone in boman thlak lea sipai pathuman thia madang hla khuwa piuso thi pol ti omna drone in boman thlak lea thizat ero an lefin fia thairi lo drone ne na boman thlak nuwa an tol son le la in military council lamin an on kap zuya local PDF zingami mi pahnian thi ti in kin u township source thupuang tu mi pakhatin soya chu tiang bokin April ni som panga chomadar som le chan ve vel khan pin thang khuwa in kul firfiak sipai te le piuso thi pol te an bai le a firfiak sipai le piuso thi pol mi pakwan thi thu sia tani tlailam dar nga vel po khan khin u khapuya tanga pin thang kholama sipai tanpui turakal sipai motor pali po PDF tang kopten khin u khapui thanglam chauman kan leibula len mainin an lo baya sipai motor pakhat fu ina chia ni zan thleng khan kan tit khobula sipai lamin ral thuam len le te in antong pong ka chiam le ti hria tani chuba ka chonhudar khatvel po khan firfiak sipai pol te in kulna yuatit kong khuwa om sipai le piuso thi pol te chu tayat pin su khuwa le min down kho in kara Armed Revolutionary Force KUARF pol 10 len mainin an lo bai le a sipai le piuso thi pol mi som pani lai thile in liam tur po thanem takan om thu an soi bokani mungyua laba sipai som panin thi sagai region mungyua township mungyua number 2 police station chu PDF tang kopten tukin April ni som paruk jingdar kharle chan ve vel khanan beya police som panin thi thu mungyua PDF chinduen attack force ten thu chu an siamani police station bai tu ta hi mungyua district PDF battalion ni thumle li atanga gorilla commando tele special investigation force te mungyua district battalion ni na tanga special commando pol mungyua the boys te sub battalion khatna mungyua ranger group chut army tele sub battalion thumna tangin northwest plain revolutionary force NPRF tang kopten ni PDF tang kopte hian mungyua number 2 police station hi RPG an kam ma sapota chumi nu chuan silain an kap zui ngala mini somthum chung vel anin ka hnuwa police mi som pani lion thi thu PDF tang kopten thu chuan siamani mungyua tol chung mi pakhat point tukin jingdar khale chan ve vel khan mungyua number 2 police station a bompuak ri kan sia zanlai ni boka aring khop mai leipo angor vek thai anin kap zui ngala mini somthum chung vel anin ka pang thi pon amnual dar ni pel nuwa in kap thom re chau tina soi chutiang bokin nimin April ni som panga chonudar ni le chan ve vel khan mungyua le tamatan in kar kongpeng thuama konga kalte lo cheka chan le wang omlova sumdil tu military council pol te chu mungyua district PDF zinga mungyua red peacock 10 bom pani nan baya sipai palian thi thu nimin khan thu chu an siamani muse township mo town luen khobula military council sipai tele muse PSD te in kapin sipai palian thi Sunstead marlam muse township mo town luen khobula military council sipai tele muse PDF ten in ka thu siatania muse PDF mi pakasoi dan chuan jingdar khatvel khan muse PSDA tele military council sipai te minute somli chungvel kan in kap PDF ten bike pali kan chana military council lampo mi pali velan thi athim dewa wangin azat chi akan sathai lo rin lo takin kan in kap thutani achan chu bomkam tura kan kallain military council duty tenen kan in tok thuta kan in kap tani tina soi chai mayo chau na ko leya duty military council nuai thok BGF te kan nia mi pangan thi Monsted chai mayo township chau na ko leya firfiak military council nuai thok BGF pol te duty na kem chu vain April ni som paru jingkar khan
mingsiat lo polten lu chilin an kapa BGF pol mi pangan thi thu riatani tual chung news 10 khetten median sildan chuan BGF te kem ka ania mi pangan thi silai pon khom nuala tuna hian leihin kharmek ani tin an soya BGF pol mi panga thi te hi tlom ngai pol te po in an fin fia to an rong te hi thlan mol laman pan pui ni an soi tlom ngai pol jing mi pakha soi dan chuan thil thendan kim chang takero kan thelo na a tukin jing da ruk le achan ve tanga dar sari inkar vela thil thlengani mel BGF lam mi pangan thia an rong te hi keini chauna kwa tlom ngai pol ten thlan mol lama kan phur phei ti na soi chauna kwa le a hian march thla ni som pakwa po khan inkana thleng to a police mi pakhat thi in police mi pani in hliaman lo tuar to ni pakhau ku technology college bula inkul military council sipai pol chu 60mm lai pui mangin earthquake people defense force UG pol in an kapa sipai pangan thia in kana chunjom zelani thu riatani chung military council sipai inkul te chu miaim PDF young force UG PW generation le earthquake people defense force UG pol tang rualin an baya firfiak sipai hliam tam takan omrualin thiza che ero sia theila nilawa zanlama po pakhau ku kho chunga in kana chuak renga veng number ya chunga chen in chunga silai mo sur thu tol chung mi tenan soyani nat mawa piuso thi pol hroi tu tan luina thania natalina po USDP le hlapa chin kholal min luina te than nia palo township USDP chairman aune zalina thani rualin chai thua sipailam tang ru kol pakhat ka hlumani bok magwe region nan mau township military council taruat piuso thi pol hroi tu tan luina chu nimin jing khan thani thu tol chung mi tenan soya April sompanga somandar somvel khan military council taruat piuso thi pol hroi tu tan luina chu ngape ma pol in an da tha tan luenan sipai te kho chunga hroi lu ta jinglaman chuale hnuwa ani chu mi pui sipai ngape ma pol in an tha thu ria tani ngape ma pola sipai pakhat nga khuwa chuan nan mau township kalasin khuwa dalan ru kol tan luina chu kho chung leilia athin zon taka voithum silai ka nia ani chuan sipai ta chu kho chunga kovin a in kultira mase sipai ho chu nimin khan khuan chu sana tukin jingdar somvel khan ani chu ka zui ani ama wangin poisoi lo civil mi tamtak khuwa chu sanin an tlan chia athen chu lung in an la oma kho chu sana tlan chia te chena in an hal sakpo pathum nga to om to a CDM kong zo te bawa rigrap thin dalana ni he thila hian nan mau PDF nen tang rolin kan che ni ti in khetten media silani chutiang bokin April ni sompanga somadar som pakhat vel khan pagori jen thlanglam tayawari district natalin township lapa chin kholom lapa chin khu a military council taruat kholal le USDP party chairman ni bok min luena chu silai ka hlumani thu tol chung mi tenan soya tol chung mi pakhat chuan tukin somadar som pakhat vel khan silai ka hlum ani lapa chin khu a USDP chairman ania sipai le police enga mozat anon thleng to tina soi April ni som pali tlai lamdar nga vel po khan tanin tai region palo township USDP chairman aune zalina po silai ka hluma tok boka miai district palo kho simlam petrol pump koya a bike chuang lai chu dangdingin alua silain ka thu riatani to chumi pakhat po in ani chu dalan ru kolania arwang chu veng number khanna lama lo om renga sipaila min security an lame kani tina soi April ni som panga somalamdar ko le chan vevel khan mon state chai tho township tang tu su veng tamala lama om military council sipai te thlop tu dalan ru kol nia riat khin hla chu chai tho KRF ten an baya chu in kana chuan abul hnaya kumu palam to mai che pakhat mal chu silai ka fu palania ngai tu am chu ni lo ma se KRF lamin target chiang lo taka wanga ti sual palathil thenga ngai daman dil thu chu an siam zui ngal bokani chian khin mi uma police station a police pakhat zurui ba ka accident in a thia dai khu a deputy police sergeant jimyo ko kwachu mani pola in kana chuaka athibok iyawari region hintara district chian khin township a police pakhat chu zu aruilu to ka wangin bike accident tokin ahmuna thi ngal thu riatani to chomi pakhat chuan ni zan khan ruilu tukin bike ka khala chian khin khuwa mi uma police station a omania athingal police ani na reng takchu ka hello an police station mi ten anun en to bokani tina soya chutiang bokin tuithe kut April ni sompali khan pagori jen dai u township woye media military lama deputy sergeant
Zienmyo ko kwa chu a thian tenen zu ina anin ti boy vaka wangin anin ka pa a thi thu ria tani Zienmyo ko kwa chu wo kho a NLD le PDF te soi satu berani thu wo PDF lamin thu chu an siam tel bokani leke ko hmuna operation nei tharle military council sipai fir fiak tol son nuwa ral thom enga mazat khom le ani Karen State Miawari Township leke ko a KNL le PDF tangrol polin military council operation nei lai chon beileta ral thom tam tham tak anlak bel thu ria tani Kopra operation neya security lamek leke ko hmun tlang pong lamlak tuma military council sipai te ron baina chu Zandar som pakhata tanga jing lamdar thum le achan ve thleng na sataka inka pin anin beitona firfiak sipai lam tolson nuwa ral thum an man bel le te chu 60 bom som pariat 81 bom pakhat RPG pali zen fun thum 5.56 silai mu zathum 7.62 sniper mu za rapo bom pakhat MA1 magazine pakuate khomani thu Kopra operation lamin thu chu an siamani Tamutang sipa inkana sipai pasarin thi Second region Tamutang sipa Tamu PDF battalion lina TSG le Alliance Force tang captain Tamu khopon mel lina sipai camp chu April ni sompali khanan bei thu Tamu PDF ten atanga sia tani chu in beina chuan military council sipai pasarin thia PDF te hi tu mahliam lovin an tolson le thai thu Tamu PDF jinga ku khan lina na soya an area chunga inkana thlen fo wangin Tamu PDF te hian ral thuam an mamona sa hlea chu wang chuan mi puilamin sumle pai tan puina konga telpui turin Tamu PDF ten an ngen tak meu mewani tin tamu kho chunga military council te buat sai tui the kun man na tur platform pahnia tuma kal lo turin an ngen ngal bokani Thilin township a khosom sari chuang chu YDF lamin an thunun thei to thu an soi Mogoi region Thilin township chunga khosom sari pali oma khosom sari pakhat chu tual chung YDF Thilin Polin an thun hoyan da to thu an soya YDF Thilin thupang tu pakhat chuan kaini Thilin hmuna khosang sang chu kan thunun thei to a police station la omna seminto yemen ni le chin khwate ero an la thunun thei lova chung khwate chu lak tumin kan bai meka YDF Pol chuan an township chunga in kana thleng te chu mi puilamin beng khona thu chua siam te zom turin an fuya chuti rualin mi pui chunga rong taka kho sathin military council chu thei top chua dawlet zelan tum thu le mi pui nena tan rol zelan tum thu an soi chuak boka April ni som pathum po khan Thilin Khua Commission Officer Zuin Military Council Captain Nelin Awale athian te chu YDF Thilin Polin an baya sipai pathuman ka hlum lain Captain Nelin Awa chu silai ka hliam ni chungin atlan chuaka ahnua ruang mu chu ani Khatel media in nimin April ni som panga PDF tele local news te hena tanga sipai thiza le PDF thiza report ala khom darin Rangoon region ko mu township a sipai pakhata thia Second region Mungyua a sipai palian thi Sun State Muselama sipai palian thia Second region Khin U township lama chuan sipai somthum pathum thi in PDF mi pahnian thi Mogoi region pakhau kulama sipai pangan thia Pagor region Dai ulama po sipai pahnian thi heti hian nimina khetet media in report ala khom danin military council sipai somli pakwan thia PDF lam mi pahnian thi bokani Rangoon mi puite tuithe ku ni taka lung oilo na lantir zelin City Hall kota tuithe na state sakal turin sipai lamin fasaina omno pangten ko April som panga tuithe ku ni wanglai kol ho ku hlim om bernithin military council minga buat sai Rangoon na nei mek chu mi puilamin telpui lovin lung oilo nan lantir reng thu sia tani Rangoon na taxi driver pakhat chuan vain chu chundar som pani vela chau pon ka choka mi an omlo motor po om manglo khoi hmuna ma zairi le thom po ria tur omlo ari duak vekani bermai tina soya Rangoon City Hall kota in lan turin sipai lamin fara en kol na hmuna no pang somnga chuang an kauti sia tania NUG lama in mang pakhat chuan fara en kol na skula no pang somnga chu jing lamdar sari vela tangin an kowa kal ngai ngai turin an kauti na soi ten military council te buat sai City Hall kota tui thena vela man motor te chu municipal council motor ta vek ni in mi puilam motor veiwa a omlo ti sia tania sipailamin mi puinet in lungrual taka tui the kun mangalan tir tumin ruam han na siam kwal velti media labin an hailang zelani ramdanga bu fai thon suwa tama wangin ramchunga bu fai mana sang zel Myanmar ramchunga
kumkalta aya rampona bu faithon suwa tamzo ka wangin ramchunga bu faile bu kemman asan zual zel thu bu fai zorna tanga hria tani bu thara su alima amana zia om thailain ruwa tui chom bu le thal bu chuak thabok si lo nen alei tu te mambo san to wangin bu fai mana to hle ti hria tani Champhai district aral tlan mi sangriat chuangtan refugee identity card pek chuani Mizoram state Champhai district chunga Myanmar ral tlan mi sangriat tenhena Mizoram sarkarin refugee ID card apek chu thu hria tani Mizoram sarkar chuan Mizoram Champhai district huam chunga Myanmar ral tlan mi sangre zasari somli pasari zinga mi sangre zanga somriat pariat tenhena refugee ID card an pek chu thu di aizol post chuan atarlang Champhai district huam chunga hian relief camp hun somthum pathum oma chung zinga relief camp paral tlan mi sang hi zali somthum palian oma camp omlo midang ral tlan mi sang ro zathum som pathuman om thu hria tani April ni som pathum atang khan deputy commissioner hoi honna in aizol khopuya ral tlan te tan refugee ID card an pek chu thu ral tlan boipui tu te zinga mi pakhat chuan a soi aizol DC chuan aizol khopui chunga si phir luangmol tuirial si muile sai rang khuwa ral tlan te tan refugee ID card an sem chuaka camp om te du sakbi kan nia mundang omral tlan te po bo zui thuan ni don thu a soi kumsan hile somni pakhat February ni khatatanga Myanmar Military Council ten thunai nan ponglak nu atang khan Mizoram Myanmar ral tlan mi sing thum chuang an tling to ani kalimeu tahan le sevel chanchin longai thlaila April ni som panga tu katang khan tahan le a chevela Good Friday ani angin mi veivak an re hleya chonulama tahan bazar kong kam dor kaite anin saseng nual thu hria tani April ni som panga tu Good Friday ni ani angin tahan bazar kharania kong kam dor kai an tam hle tahan bazar ret suiwa sanga bukhat cheng sangriat beloi tongchen ban rektiat tel khat cheng zanga ai eng no khat cheng zanga futui no khat cheng zathum san piau thleng khat cheng zanga manani thu hria tani kalimyo le chevela Christian ten Good Friday in khom an ursun lain kumin April ni som panga hian in khom an omlo thu hria tani kalimyo rail station khelmol bula rail konga April ni som palit lai dar nga le chan vevel khan wef mania thok police captain bang to fapa kumung pia ruang hmunia sipai tenan thatti hria tani nimin April ni som panga chomadar somvel khan aruang hi achung tenan latoa athian te mi pathum po sipai tenan man ma se military council lamero chuan PDF te tha ni nan pu ti hria tani kalmio chimlam sita khobula April ni som pani khan kalemio tanga falam lampan truck motor pakhat chu military council lamin lo ti dingin truck driver chon ka phluma aruang hi kong siran hal ti hria tani mita mutu soidanin truck khen lo ti dinga truck driver chon chuktira truck atanga lera ma inan ka mngala aruang chu kong siran hal zui a handyman le truck hi tuna khoyangen kalpui kan khelo tina soi an tha tak truck driver hi falam township chongte khomi ani thu hria tani kalimio huam chunga kauran then khatten Good Friday le Easter Sunday an mang thailo kalimio wa Christian tamjok ten Christmas angan ngai hlut Isua thi ni Good Friday le athole ni Easter Sunday chu tonlai boru ka wangin kalimio khachunga an man thaidon lo thu chuan siam Kumin Good Friday le Easter Sunday hi April ni som panga le ni som pasaria nia heng nia hian kauran biak ina ursun taka in khom ani thina kumena ero chuan rambo ruak ina zirlo wangin man theini don lova ramchung bo ruak achian lo wangin ni kumpo khan biak ina Christmas manglo tura thutlung na siam alo ni to bokani na chang khuami ten tlan cheveka an chen na ina bungrua chiat noi za somnga manhu military council ten an laksak April som pathum khan kalemi marlam pirota khuwa in kana wangin pirota tangani chualam na chang khuwa mi ten tlan cheveka April ni som panga thleng khan an kirngam lo thu hria tani na chang khuwa hian chen in zani le som le mi sang khale za an khosa a April ni som pathuma in kana thlen nu military council ten hutol na lama na chang khuwa chen in som pangan suwa sama in chunga poisa le bungruati amin chiat noi za le somnga man hu vel an lak sak thu hria tani hemetum in kana wanga taya kong khuwa tol chungmi tlan chiata chu April ni som panga khan an chen in an kirle thu hria tani ole khati zongkha hawena chanchin thar kan ngai thak the te chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye